Evropski statistički zavod o životnom vijeku ljudi iznio je najnovije podatke o životnom vijeku ljudi u Evropi, koji će mnogi iznenaditi. Istraživanja su pokazala da će tek nastale generacije živjeti u prosjeku kraće za 6 godina od generacija koje imaju preko 65 godina. Na prvi pogled ovo zvuči nelogično jer su starije generacije odrasle u uslovima koji su dosta loši od ovih danas. Također, uzimajući u obzir posljedice ratova i razne bolesti za koje je danas medicina razvila lijekove, sve ovo zvuči smiješno. Predstavljam vam 5 razloga zbog kojih mladi naraštaji neće doživjeti starost svojih baba i djedova. Razlog broj 1 je brzi stresan život. Zbog brzog tempa života stres je svakodnevna pojava kod savremenog čovjeka. Dr. Dejan Jonev izjavio je da stres itekako utiče na životni vijek ljudi. Još je dodao da zbog brzog života često nemamo vremena da se posvetimo zdravlju. Razlog broj 2 su dobar san, kvalitetna ishrana i fizička aktivnost. Ova 3 faktora su ključni za zdrav život. Doktor kaže da je loša ishrana kod djece uzrokovana lošim navikama da konzumiraju voće i povrće. Također dodaje da je sve češći slučaj gdje djeca ne žele da jedu meso, a uglavnom jedu slatkiše i brzu hranu. Razlog broj 3 je sljedeća generacija. Nove generacije većinu slobodnog vremena umjesto da provode na svježem vazduhu provode za računarom ili mobilnim telefonom, na neudobnoj stolici ili u nepravilnom položaju. Sve ovo nezdravo i kada se sabere dovodi do kraćeg životnog vijeka. Razlog broj 4 su loše navike iz djetinjstva. Loše navike u ranom djetinjstvu utiču na zdravlje u kasnijem dobu. Životni tempo se u posljednjih 20 godina ubrzao i doveo do toga da imamo mnoge smrtonosne bolesti koje će skratiti vijek budućim generacijama. Također dodaje da se loše navike u djetinjstvu odražavaju na cjelokupno zdravlje. Razlog broj 5 je gojaznost. U posljednjih 20 godina sve su češće pojave kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, gojaznosti i maligniteta kod mlađih osoba, što donosi način na koji živimo, na koji se hranimo i spavamo, što za posljedicu donosi skraćen životni vijek.